Ika ke grup hi. Win boy win. Cicing mau rem hi. Oh abor itu curem mau cicing hi. Ya final cicing mau curem hi. So hello everyone, welcome back to Aina Sura Futsal Tournament. Tercatat he Akasinga grand final, kacu semi final lawan ada final. Tanya lalu wana cukawar kena grand final tournament he Akasinga tu nasional Aina. Tapi isu tu nak video nasta ikut ke di cuma na grand final kemantu nasional Aina. Kacu ya pakai he Akasinga ya atau imobili itu lagi video midah he Akasinga. Tapi mau nukung rangkat tu. Nakong. Tapi sulit shoot dan ball. Side ini. Pernah mak gile borok kita mak ball. Kalau kami gaya, kublai thay. Kublai. Ti kalau Julia bit issue. Badan ball, charge on po. Pernah edition charge on po. Ti Julia bit kalau shoot dan ball directly. Dapat pokorong he atau video ya po shoot dan ball cuba kena ya rangga. Cat mah di litra, di top side. Wah ni Julia shoot dan ball. Te kalau ada po shoot dan ball pernah mau turun dan ball. Deh kata biang gitu korek kyo, pendiam kyo, kaiju man haju peski haki nongwan mabol. Man kalau jadi cuma sedang kelas ni final nongkong, cukal nongkong ke Jimai FC buka Kuki Juri FC, kena ring di parne ke mahi kena to Jimai FC kalau di partun to Kuki Juri FC. Ya kalau culi nanti nongwan mabol hatu gini ke, kena agak lagi. Hai Barohi, hai. Hai Barohi. Ika ke grup hi. Win boy win. Cicing mau rem hi. Cing bit kiong hi. Kini tu kita nge Jimai FC. Hama lihat dinan. Hello. Kinon kalenji nong. Oh abor itu curem mau cicing hi. Oh abor du itu. Cicing bit ki. Kini tu kalenji FC. Dilihat cudi cuma kopi senong. Senong adine. 1 nombor. Ocong ya. 4 nombor ditundih cuma tu kita kiman mabol syukubriai dile tagi cong kalenji tekana sedang nongkong tu ke cong kuki buka cenong Jimai Atau cesto troca kepastian untuk sesi Maxwell bersama dengan gol sudah. Kita pergi ke sekolah ke depan akan berperan itu akan pasang ke kulit gol Narok Shell sudah henti lapor depan ini. Sampai pasang kita sedang juga gol depan kita masuk. Next final nongkong nong capit dep kalaya Kuki FC bukan Jimai FC tang macing ke Jimai FC bagi ni tim Jimai FC nya kalau culian tinggi nong wan mabol hak Jimai FC sa kanya feelings ke kanya sa kemen macing he ya final cicing mau curem he Oke, mak kemen rambai cing kena ke semifinal kala deliti final kala wancu kala ga 7 nombor atau buka kalenji punji takat kicing tina cu atau buka Jimai FC tak mak kali kita besar ya selang tak sunong 7 nombor atau cuma kala besar sunong kalenji takat kicing tina cudi cuma kala buka GF ga Gypsy Bedel Boss cong Jimai kali cuma di man of the match goalkeeper cong ke Jimai FC tu next di final nongkong da au Montri Jimai how no goalkeeper ki man of the match kat ka khela man ka man of the match ai tu na khela semifinal nongkong ma di man of the match goalkeeper cong ke Jimai FC ma Auckland Sefu tu na ka khela nongkong te kala ma tu second semifinal man ke cuma man of the match tu na video tu cuma
Ses sur senam lu gol hito. Tu na খেলা second semi final ke 7 nombor bo Sunong Kelenji to job ke 7 nombor to man of the match to diu goalkeeper jongga Sunong 7 nombor te manang man of the match yo kini to ki chief guest ki wan tu na tournament he singa te ma man of the match ki haunu goalkeeper jongga Sunong 7 nombor haba chinga Sunong 7 nombor te kala ya grand final ju atok Sunong 7 nombor ada buka Sunong Jimai FC Gypsy Middle Boys Sunong Jimai Punji